Tarai, mau bangsat. Kunaon itu budak? Udah tadat gitu. Kunaon sih udah tadat gitu? Siang amat budak. Udah tadat jelas. Bangsat. Iya. Aduh. Selamat tuh budak. Goblok. Ngadat sih ngadat. Lo nogar aing. Goblok bener. Bangsat. Kemana sih bebengetna? Alhamdulillah. Ampun jasa tuh budak kunaon boa. Loba kahayang bereun. Kawetan kecil eueuh. Pak Haji. Nyele eta di depan. Tuh di ditu deket tangkal hui aing. Ikut nogar aing segala. Tangkal hui belah mana Pak Haji? Pan tangkal hui seloba. Deket kebon awi. Budak parah ta. Yang ngajorogeun aing nya nogar Kadanan. Oh. Di ditu. Oh. Oh, atuh nuhun. Yang ulin di kebon ta budak. Naon bawa. Jelema kos kitu di teangan. Ayeun kena di baledognya na. Mana ya Irfan? Yah, tip waki akeng mah ya. Sial. Yang capek lompat. Pan. Genah jasa, aduh. Kunaon sia? Kumaha sih teh? Si Oyo dong, ngeunah jasa. Siap. Ya ada sih ngajak lain. Naon atuh aing ngajak sia. Bang, Aduh, mana ya lo Ot? Dek diasupkan ge ka tumbung. Ih, pan tumbung sih, yang dihakan. Kos mami itu. Mami. Kamu sedang apa di sini, Mami? Aku sedang ngeloloot, Papi. What? Ngalaloot. Iya. Untuk dimakan. Mau nggak? Aduh, kasihan banget Mami aku sampai ngalaloot. Ya udah Papi mau, tapi lootnya dipais ya. Iya, Papi siap. Papi habis dari mana? Papi habis layak loyog, habis nyari dahareun, tapi nggak nemu-nemu. Oh, Papiku, kau sangat bangsat. Oh ya udah Mami, Mami istirahat dulu. Kita India-Indiaan yuk. Udah. Homce, homese, culanguk. Elmi hewe se culea. Gitu deh. Carne. Tarai. Pantes ya jigit-jigit gitu jangan kolot mah. Udah tadat baik. Rahasia ai. Nih,
tangguannya. Iya tuh. Hei, si kunaon sih? Ayo buka hayang ngomong, lah lihat adat gitu. Hayang koyo. Ih, hayang koyo doang orang. Ih, ngomong hayang koyo doang mah. Lo udah adat gitu. Aing tuh buka duit Pak Haji. Tuh boga duit orang. Ih. Ayo tenang jangan aing ayo. Aing traktir. Bener Pak Haji. Oh. Kapan? Ayo nah ayo. 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 Papi, ih kemana sih ke mesra-mesraan game malah kabur. Aing ka mami heula. Mau. Mami. Ieu mah urusan lalaki, Mi. Mami tangguhan di dia. Ih aing mah ilu atuh mami, ih main tinggalkeun bae di dieu. Ulah raribet. Ieu mah urusan pejantan tangguh. Ilu papi, yang ilu. Ih, ulah tangguhan di dia. Mun teu balik ka imah tuh. Hah? Oke sayang. Nah. Ya. Sayang bapak lu peang. Tuh, Bu. Ayo, Bro. Kumpul jasa. Udah kagak baik sia, mungkin letik sia. Oke, tenang dibayarkeun ku aing. Iya, Bu. Bae, langodinya tuh. Kemana ya budak sih? Kampung sebelah eueuh. Aduh, pusing aing boncel. Kemana sih ya? Ilu ge pelit jasa, ilu papi mah. Pogo yang terbogo-bogo nah. Mari tinggal. Cel. Pan. Bu Haji. Ya, dengan boncel. Jangan nyana tuh tadi tadi kepanggih. Bu Haji nyelet teu? Boncel. Heeh. Tuh tadi ngajakan salaki aing tanya kemana bawa aing gitu aja. Ihi, kemana keunnya nak? Kemana? Tanya tadi bebejana mau ieu urusan lalaki ke arah kulon. Oh, kau yo lainnya? Nya atuh. Jalan tak papi. Oh, geus atuh. Angka ditolaknya. Nuhun. Jagaan tapi aing. Oh, mun panggil. Pan. Jelema tuh. Tanya ah. Ih, jelema nu kamari teh nya. Sasia sok kenal. Aing, aing nanya. Nanya naon sia? Senyeleuieun teu Pak Haji dihareup jeung boncel. Anu aki-aki teh lain. Heeh. Teu aing teh nyeuleuh. Oh, atuh. Gede aja. Dih, teu jelas ngela-ngela gitu kos anjing. Ainu ngana ainu amis so. Ayo sia. Atang bener kincu anu tadi. Ngobrol ti tadi teu didengekeun jeung dia. Kenapa ininya? Ainu amis, ainu legit. Ih. Pokona mah. Mantap bener. Coba siap geus untuk penasaran. Saya bodong. Mantap. Enggak lah, pan eta bebeungeut na. Pan. Pak Haji. Hei, gimana bae sih? Aing mah pasti oyo dong di Pak Haji. Oh. Mantep banget. Ainu legit, ainu amis so. Murah banget. Aing menangan siapa bae? Oh, berarti saya can kapanggih jeung Irfan ti tadi. Encan. Maksudnya naon nanya ke naing? Atuh biasa pan. Ih, kos nutunya hobe. Pan urang besti, selebel. Besti. Hei Pak Haji. Ih, Itu hidang dia mau diajak. ka ditu dia yuk kau yuk. Bu, Pan. orang bis tadi. Ai geus legit urang mah geus puas. Ayo pan. Pan. Ih, sial jasa. Lempang tengah aja kayaknya diajak diembung lah aing mah. Pan. Naon sih? Oh, nya ieu mantang. Ayo. Tapi bohong. Ih, pan ay pan. Pan. Paras ya huy mantang gitu. Hoi, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ulah peta loncengnya dihidupkan.